bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi ngesizulu. Ulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphathi kuyona channel yakhe hamba phambili inkezo mina uveze ngintuthu ngakhumalo bathi ilast bona amagumede mhlawumbe ukuthi usemusha la ekhaya ngizophinde ngicela nje ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bafethu mangabe sibheka lapha indaba ezihamba phambili ngifuna sibheke esibe lapha nodaba elithinta lapha insizwa uNtencane umfakazi sibonile ke indaba ezinhle lapha ukuthi insizwa ehambile lapha eyoqabula lapha unyenyavu lwemoto lohlobo lapha lweMercedes okuhlobo oluhamba phambili lapha mangabe sikhuluma ngemoto zakwaMercedes sibonile ke ezinye insizwa lapha ozakwabo bemhalalisele enkundleni zokuxhumana lapha ukuthi wenze into enhle kodwa siyazi ke ukuthi aliki isokha elingenasici lapha sibonile ama-comment okanye ama-post atrendayo njengamanje athinta lapha umculo maskandi uNtencane lapha nabantu ebaphawula lapha ngesithombe eke yasifaka muva nje imoto yakhe isisekhaya emagcikeni lapha khona omunye nje okuyofika wabhala lapha abona lesithombe wathi yena angifuni ukuhlaziya sirathi nje lesithombe kodwa uJulayo uzophawula lapha wasithi congratulations Ntencane mfokazondo wasebuya futhi omunye owanama isithombe esifana nalesi lapha wasithi selifikile ihashi lethu ekhaya ngicela niphume endabeni ezinganifuni okunye akudingi thina ke lapha nomunye futhi uyabhala nje walibeka ngembaba ukuthi wafaka lapha isithombe sikaNkosi amagcokama wafaka isithombe sikaDuma kahle wasefaka isithombe sikaNtencane banemoto zaba lapha wasesho ukuthi abakhile kodwa emakhaya abantu abaningi bekade basola lapha insizwa Ntencane ukuthi ithenge lapha imoto kodwa ekhaya ayikaqali ukwakha lapha ngazi ke mhlambe ekuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba olithinta lensizwa uNtencane mhlambe uyakwazi ukubuka Ntencane kunjani ekhaya mhlambe kwakhiwe okanye mhlambe baqinisile mangabe bakhuluma lapha ukuthi insizwa iqale ngokuthenga imoto kodwa ayikakakhi lapha ivuse umuzwa kuba hlala lapha comment section sidingide lolu daba ngaza kwethu izona indaba ezihamba phambili esikhathini samanje ningakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.